e ke kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso. Bona, hotata. Tsela e thata e tla fela pele. Nako e tla tla le eo ka yone. Motho ya tla re fa bua re ka mati ka bona morena. A dira ho utlwala, a fodisa, a bua lerato. Demokrasi e batla thapelo. Nako e thata ya botshelo jo re tshelang mo jone ke nako ya ditsheko, ke nako ya dikgotakgote, ke nako ya keledi, ke nako ya loso. Disa o rapela motho ya re ha le ba monka ene ara a kena yo mmatlago o tla nna ya bokae. Bishop Matebesi ha ka tsamaisa moruti Tukisi o tla nna ya bokae. Ke nako re tshela mo go yone, nako ya kgotakgote ya gore o tla nna ya bokae. Re kopana le lephatlalatsa le malemeso tau ya leloko la Juda, tlhogo ya ditaba, tlotlo la Israele, a ikatola ke mongwe wa baruti ba kileng ba tsamaya le ena. Judase Iskariota a raya baruti le baitsenakwalo ba raya lo tla nna ya eng ga o ka re nna ya eng. Batho ha ba tshwanetse go direla ba batla o monela envelope-nya. Matebesi o tla nna ya eng. Mo malatsing a dithopo, batho ha ba tshwanetse ba thope ba ba botsa potso ya reng ha ke go thopa o tla nna ya eng. Re tshela mo nako e ka yona o ipotsang potso e
ala ka moso letsatsi a ke tla le bona ka o tla nna eng. Le mo malatsing a batho ha ba tshwantsane ba go neela le tšhantana o go raya gore a o ka neela enveloponyana Mathebesi. ga nka le na yena le ka nna yei re bona batho mo malatsing a ba bolaya batho ba bangwe ka taba ya gore o tla nna yei. Mathebesi moramotho o tsena mo kgotlatshekelo o tsena mo nako e thata ya botshelo a ganadiwa moruti Mathebesi. Pitoro yone nna ikobosa a dutse mo molelong ba mo raya ba re le wena o ne o le teng o mongwe wa bona a re monna yo ga ke mo itse. Batho mo malatsing a banna ba kgona go itatola bana ba bona. Batho mo malatsing a ba kgona go itatola o ntse o tshela le ene monna yo ga ke mo itse. Bishop Mathebesi fa bula kgoro. Bishop Mathebesi ga bua le moretsi wa Motsweding FM a re disa o rapele gonne nako e ga o itse ebile ga o e tlhaloganye moruti Tukisi. Nako e ya goroga eo ka yone go tla tsena eo nako eo o tla bulwa dipotso mme o sena dikarabo. O tla nna o kae hanga go promote a e tla nna ka thobalano kgotsa e tla nna ka madi kgotsa monanyane wa gago o tla mo tlhala gore ke go neye maemo a rileng. Dumela tlhe motho etso nako ke yona e tshimologo a mahoko.
re utlwisa monate ka mmino jaanong re simolola go tlhatloga thata mme re tlo bapala lentswe la Modimo e re dirang tsela ya sefapano ka yona re tlo e bala mo bukeng ya Luka wa 22 temana ke ya 66 go ya kwa temaneng ya 71 mme pele re ka bala lentswe la Modimo a re ikatumetseng go mmopi ka thapelo Modimo wa rona dirisa rona batlhanka ba gago gore re bue le bana ba gago ke ba Modimo wa rona ba teng ba tsheditse bula dipelo tsa bone le maikutlo a bone Modimo wa rona re tle re tsene ka lentswe la gago le tle le age wa se ka ga efeng o mongwe wa mongwe wa rona a ikutlwa ga a tlatsitswe mo mading a konyana bua le rona Modimo wa rona re go theditse amen irile ba sena go phuthe bagolo ba morafe e bang ba peresiti ba bagolo le ba itse dikwa ba mo isa kwa lekgotleng la bone ba fa o le Kreste re bolele a baraya le fanka le bolele ga lonke le dumela mme fanka botsa ga lonke lo araba le fa e le go nkgolola mme go tlogeng fao mora motho o tla nna ka fa letsogong le lejang la thata ya Modimo botlhe ba re mme ao morwa wa Modimo a araba a re lo a bola ke nnene bone ba re sa batlela thuto gonne re utlwile ka rosi ka molomo wa gagwe amen mo
batla gore nna le wena re tsamaye ka mekgwakeng re tsamaya ka makgetho a le matlhano tsela e ya sefapano re tsamaya ka makgetho a le matlhano kgetho la pele le ke batlang gore re tsamaye tsela ya sefapano ke ha Jesu a le ko moletlong wa bofela ha ba neela selalela ga mokgorong re tla utlwa gore ditaba tsa di buileng le bona mole o rileng tsamaya le nna monako gae di simolola leeto la sefapano ha Jesu a le ko kgethismane re ka ska ba ra tsamaya tsela ya sefapano re sa bui ka thapelo ya kgethismane la boraro monako gae tsamaya le nna tsela e ha re tlabe yanong re bona Jesu mo pele ga banna ba babedi ba ba thata Pilato le Herode hai monako gae la bofelo yanong re tlabe re setse re tlhatlogile thaba re le ko godimo ga thaba tsamaya le nna monako gae re utlwa gore sefapano ne se utlwalega jang mo go ena monako gae ke a boa ke a simolola a re utlwe monako gae Jesu ha tlhatloga thaba ya Golgotha a ke go bolela ga ke pelo Golgotha ke gore go thata ke gore go thakathakane ke gore go boima tsela ga Golgotha ke gore go boima monako gae yore ga ntire taba e be ke go tlhalosetsa setulo se se neng se tulwa ke moatlhodi o mogolo e leng Pilato setilo sa gagwe gate ke setilo sa ga batha ke gore ga tseile tshwetso e o e tseile ga gona gore e ka fetolwa ke motho mme ke kopa gore ke tsamaye le wena ka motlhodi o thero o reng le fang ka lo bolelela ga lo dumele go thusaeng gore ke bue gone yanong ka gore ne ntse ke le teng mo disinagogeng ke le rerela evangeli ke pholosa batho ke fodisa ba lepela ke fa ba tshwereng ke tlala dijo ga la ka la dumela why today mo pasekeng ya 2019 le batla gore ke le bolalane a mme le tla dumela monako gae bantsi yalo batho ga o ba bolelela dintho today ga ba dumele ba batla go di bona ka moso mare lebaka la bolela gore ba seke ba dumela gore ba di batla ka mokgwa wa bone monako gae ntumelela ke go bolelela mo pasekeng ya 2019 ko moletlong ga ba ja selao Jesu a re go bona o mongwe wa lona Judas Iscariot o tlanke ba botsana ba re ke nna a ntse a itse ko selalong gore o tla boela ha feditse ka Judas ha retolo o bona morutwa wa mo ratang Pitoro a re wena kana o na le mokgwa wena Pitoro e tla re moko o iso le gararo o bo o intatotse Pitoro a re Modimo wa me o itse ka mokgwa ke go ratang ka teng maranta itse mo pelong bantsi yalo batho ke bo bana ba sweu bolaitse a ke go bolelela morano ga o bolaiwe
utlwa gore banna ba bolaya basadi ya monako ga ya ke go bolella a ke go bolella tsela e ya sefapano tla ke go bolella go ga this morning a rapela gararo ba ntse ba robetse ba ntse alo batho ba robala ba itebala so ga wena mo pasekeng ya 2019 mo pela setulo sa gabatha Pilato Mosadi a mo romella lekwalo a re bona tlogela monna o ga ana molato mare ka gore batho go thoko ne ntse ba re mmapole na ska ke a fetola tshwetso o dutse mo setilong sa gabatha tshwetso ga e fetoge go godimo ga thaba ga sena tsaba seimone wa keride a tsabalele a thatoga thaba go ntsalo nako e nngwe batho ba tla go thusa mare nako e nngwe when days are dark friends are few jaanong ga pagame ke thoma sefapano ga pagame modimo ga sefapano sepekere sella sa legong le letona le le tshwanang le la ouku sepekere sella lerapo le thubega madi a pumpunyega ene ka nako eo o rapela thapelo e reng modimo wa me modimo wa bonako gae ga se tsapagame modimo ga sefapano re se thomile sefapano sa golgota yaanong jesu ba mo shebile a le modimo ga sefapano ke gone yaanong a reng ke a le bolelela ke gone a bulang molomo nako yotlhe ya ditshuka ya dithoga ya maka ya lenyatso na didimetse a sa tshimologo o didimale ke jesu a tla go lonelang dintwa solosetso ke ya morena jaanong ke ole jesu modimo ga sefapano yona tukisine ke seyo mare ete moruti mogorosi o na le teng ga jesu a simolola go tswa molomo a re rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang Lenini le Stalin ta ke tsenye skwele bo babedi ba nna le ditlhaloganyo tsa bona Lenini a na le tlhaloganyo ya gagwe Stalin ana le tlhaloganyo ya gagwe bo babedi e le Marashia ke kopiwa go tla lentswe le le reng rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang Jesu o bua ka batho ba ba mo sotlang Jesu o bua ka batho ba ba mo kgwalang mathe Jesu o bua ka batho ba ba mo rogakang rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang ra tle re dire dilo re sa itse gore ke dilo tse di siameng
mosadi a siama jaanong ha Jesu o kopa gore Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang. Rara ba itshwarele ya ba nkgwela ka mathe. Rara ba itshwarele ya ba mpitsa. Rara ba itshwarele ya ba ntshupa ka matsogo. Rara ba itshwarele ya ke ba reretse ba nkutlile gonne ga ba itse se ba se re atle re dire dilo re sa itse gore tse re di dirang ga se tsone. Mo Afrika Borwa re bitsana ka maina a SEGONE. Jesu mo nakong ya wame a re Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang. Ga ba itse le a ba bolaya gore ba bolaya konyana ya botshelo. Ga ba itse gore le a ba bolaya morekuluti. Ga ba itse gore le a ba bolaya kgosi ya dikgosi. Jaanong Jesu o eme a re Rara ba itshwarele gonne ga ba itse gore ba dirang. Ka mantswe a mangwe Jesu a re le maAforika Borwa ga o dira selo itebelele. Ka mantswe a mangwe Jesu a re ga o dira selo itlhotlhomise o ikwatlisise. Rara ba itshwarele kana re atle re dira le maswe re bolane go tswe diphanga go tswe dithipa. Jesu a re Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang. Mo gare ga manyalo ra tla re tswe re sa itse mabaka a re ntshang. Rara ba itshwarele gonne ngwana wa tlo sokodise mmago ka baka le Jesu a re Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se direng. Jesu ka mantswe a mangwe o eme diphakeng tsa me le wena a re re itshwarelane jaaka Rara a tla bitsa. Jesu a re Rara ba itshwarele o bolela gore ba bangwe ba rona re dira ditiro re ntse re bona. Ba bangwe ba rona re dira ditiro re ntse re rata. Jesu a re le a ba mpolaya go siame. Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang. Itlhokomela mo pasekeng a ko sokologa nako ke paseka ya 2019 e seka ya tshwana le dipaseka tse dingwe. Rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang. Amen. MOKOROANE.
a re mongwe le mongwe o lla ka bosenyi manna ke batla go itse o disenyi ke bo mang. Everyone is talking about crime, but I want to know who are the criminals. Tshwarang magodu re kopane le magodu a mabedi ko sefapanong ba ba putswa le morena Jesu puso ya Roma le puso e strong e di sa tlakatlakele ba le ba tshwara magodu ba ba sekisa ba be ba ba tlola magodu re kopana le bone tsatsi la Gompieno la Paseka 2019 ba ba putswa le morena Jesu Kriste mme ba tsentse Jesu mo gare go tsenya Jesu mo gare go ra gore le sekgala se se lekanang go ya mo go Jesu go ra gore le sekgala se se lekanang go ka fitlhella magawa ga Jesu mara le godu la ntlha a ntse le mo sekgaleng seo a ntse na le the same opportunity ya gore a ka bona mogau mo go morena Jesu gonne mmina thoko a re sefapanong topolo e teng Yesu go inele Modimo a tlhola fatshe yaanong ene o feketswa ke mob psychology o feketswa ke boitidi ga ba ntse ba roga morena Jesu le ano simolola a ja monate o latlhelela motlapitsong go na le batho ba na le go bua dilo tse e leng gore ba utlwile batho ba ba madibua go na le batho ba fisang dishopo just because o fitlhetse shopo e fisiwa go na le batho ba fisang ditraka ga le di-strike just because batho ba ka senyalele wa senya o feketswa ke mob psychology mme o kgalemelwa ke legodu ka ene a re nare wena ga o tshabe Modimo batho ba South Africa a re kgalemelane o sekwa ke dimala o re re a tshwana a o ko kgaleme mongwe a ka fetoga ka kgalemo ya gago o morana ga o tshabe Modimo gonne nna le wena re kry-ile se re se bereketseng siamo diragaditswe mo go rona a nna re wena ga o tshabe Modimo monna yo ena ga a dira sepe se se sokameng nna re wena ga o tshabe Modimo moreetsi wa Motsweding FM a ga o tshabe Modimo na o utswa diplasma batho ba robetse ga o tshabe Modimo na o tsela batho dikoloi ka thipa le ka sethunya ga o tshabe Modimo na o rekisetsa bana di-drugs ga o tshabe Modimo na o bofile thae o principala ko sekolo maronya o rekisa nyaope ga re makala le rona a ga o tshabe Modimo na o mongwe a gana ngwanake le wena o gane bothata ba bana ba rona gore ga ba itse go gana they just go with the flow a go ithuta gore nnyaya ke a gana a ko gana ngwanake gana Modimo re tshegofatse ga fetsa go bua yalo o bua le morena Jesu Kriste a re morena o nkgopole mo bogosing jwa gago wa bona gore go lofa re bopane le tao ya leloko la Juda a ka tswa bapile le rona mare ga se motho fela ke motho wa legodimo motho wa legodimo lwa lefatshe ga ba tshwane ba ka ragiwa ka go tshwana mare ga ba tshwane e kete ba tshwana mare ga ba tshwane o se ka tshwana le bona a re o nkgopole mo bogosing ba gago o kopa morena a re o nkgopole mo bogosing ba gago ke rata morena Jesu Kriste ga a tshwane le bakeredipele ba le bantsi o motla gore a re gongwe o motla gore a re ga nka kgona o mongwe o mphe miss call phakela ka nka lebala
morutwa ya mo ratang. Jesu o bua le morutwa ya mo ratang, o mo fa maikarabelo a go tlhokomela mmagwe. O dira kamano magareng ga mmagwe le Johane. Le fa Johane e ne se ngwana wa madi wa ga Maria, Baebele ya re a mo tshola ka lerato. Tshotlakako lefatshe ka bophara, tshotlakako ya basadi le bana, puisano e kae magareng ga bana le batsadi, tlhokofatso ya barutabana kwa dikolong, dipolano tse di kana tse di aparetseng lefatshe, tlhokofatso ya borre lefatshe ka bophara. Le kae lerato le Jesu a buang ka lona, tshotlakako mo manyalong, le kae lerato le Jesu a buang ka lona, ke bana ba ba kae ba latlhiwang ba sena batsadi, tlhokomelo e kae, batsadi ga ba sa tlhola ba na le kgalemo mo baneng ba bona. Ke bua le wena mošwa, tlhompho e kae, botho bo kae mo motsading mo mongwe le o mongwe e seng wa gago, ka lebaka la gore ra utlwa ko koteng ya sefapano Jesu ga a bua le morutwa yo a neng a mo rata thata e leng Johane. O laela Johane a re tlhokomela mmago, ga a re motho o ga se ngwana wa gagwe. O kae wena motswadi ka nako e a o tlhokomela bana ba gago? O kae wena ngwana ka nako e a ke o na le lerato le Jesu a buang ka lona? O na le lerato le motsadi wa gago. Lentswe la re a bona Maria a buisana le ene. Ke ba ba kae ba ka nako e re leng mo go yona ya Pasika ba ba buisanang le batsadi ba bona? Ke ba ba kae ka nako e re leng mo go yona wena mošwa a ke na o tlhompha motsadi wa gago? Ke ba ba kae mo nakong e re leng mo go yona o a ka reng nna ke na le kagiso le mme, o a ka reng ke na le kagiso le ngwana wa ka? A go tenna dipuisanong gareng ga motsadi le ngwana, ka gore ra bona kwa sefapanong tshwarelo e teng e sa feleng. Jesu o bua le Jesu o laela Maria, Jesu o bua le morutwa ya mo ratang thata. O kae mo nakong e motsadi le ngwana? O na re jalo gape ka moruti wa rona, moruti MASIGO. Banna ratang basadi ba e leng barui, basadi ikokobeletseng banna ba e leng barui. Bana tlotlang rrago le mmago, re buisane le itse. Betang pelo lona ba morena le mo siele sebaka, o tla itse go fetela tsotlhe molemong wa lona. Go ne le mo kamedi a renang o itse se re se tlhokang. Innocent o itse se re se tlhokang. Innocent
ena moretsi wa ka re santse re le mo godimo ga thaba re mo utlwile ga a rapella ba ba mmapotse mo sefapanong re mo utlwile ga a solofetsa mongwe wa basenyi go nna nae ko parateising re mo utlwile ruri ga a kopanya mme le ngwana wa gagwe o kare o nantse a bua le lefatshe jaanong Jesu o tšhentšhalewa o tlogela lefatshe jaanong o kare o bua mantswe a kile a buiwa ke kgosi Dafita a re jaanong ke tshwanetse batho ba me ko dithabeng ka thuso ya me e tswang teng mo nakong ena re bua jaana gobane Keresete ga le mo sefapanong ba teng batho mo tlase ga sefapano ba teng batho ba Keresete ga le sefapanong sena ka ntlha ya dibe tsa bona mme o ka re ke mantswe a kileng a buiwa ke mokwadi mongwe a bitswang Max Lucado a re we are so close to the cross yet we are so far from Christ nakong ena le motsotso ga re utlwa dikgang tsena ka Sejuda ura ke ya borataro mo go rona ke sethoboloko ga ke ka nako eo ga nna lefifi le le makatsang lefifi lena le le ntseng teng go fitlha ka ura ya borobowe mo go rona ke ura ya boraro thapama mo lefifing lena ra bona dinonyane di tsielega di batla dintlhaga tsa lona gobane di ile go fula lefifi ya diwela re bona mona le diphoofolo o ka re ka be di tshware diwatšhe di sheba gore a re bone sentle nna ra tsetse di phirimile ga nna lefifi le legolo mme mokwadi o re ga di ya go fela lefifi Keresete a goa a re Eloi 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 lama sabagathani Modimo wa me o ntlogeletseng ka nako yena Keresete o utlwa boima o kuka boima ba sebe sa motho wa motletseng mo lefatsheng go tla go mo swela mo nakong yena Keresete o utlwa boima ba sebe ka nako yeo for the first time a utlwa kamano ya gagwe le Modimo e kgaoga mme mo tlo utlwelele kana Keresete mantswe yana a buang ke mantswe ya seprofeso sa ga Dafita mo Pesalameng ya 22 ha re Modimo wa me o ntlogeletseng mo nakong yena Keresete mantswe yana o a bua ekete o botlhokong kante ke ntho e ntseng a emetse le mo Getsemane o ne a ikutlwa gore nako ena e tla fitlha nako ena a lefifi a sa bone sepe gobane batho ba kileng ba fa dijo ba mo tlogetse batho ba kileng ba fodisa ba mo tlogetse batho ba kileng ba fodisa a tsara mo baswing ba mo tlogetse ka nako ena o bua mokgosi a re Eloi Eloi lama sabagathani Modimo wa me o ntlogeletseng go a etsagala mo lefifing gore nna le wena motsadi wa ka nna le wena e re ke le mo gae ke dutse ke tšhabile bana ba ka ba tšhabile matlhong ba sena dijo ke re ao Eloi lama sabagathani Modimo wa me ke tsamaile mo ditirong ke batla mesebetsi ga ke bone tiro nako ena lefifi la ngaparela motlhomongwe mme mo gae ebile gape o ntate nako ya lefifi lena boima bona bo tla mo go wena ga o sheba bana ba ba senang dijo ba ba senang sepe mo ntlong pelo ya gago ga nna ba fatshe wa re nako ena Modimo wa ka o ntatlhile motlhomongwe o tsere le tsona di-CV wa sekolo mo feditse mme bana ba bangwe ba hiriwa wena o mo gae o di tshwere o di lebetse wa re Eloi lama sabagathani ka nako yena o bue o gwelle kwa godimo
jaaka Kristete o gwelle mo Modimo go Modimo a leng teng gobane Modimo wa rona ke Modimo wa utlwana o bue mantswe a bonna Mosotho o eleng a bua a re o mpale Morena Jesu le ba go tlhatsana ke nna bone bana beso ditong tse ke bitswang ka nako ena le motsotso Kristete wa tlileng gore swela boima ba dibitsa rona o bo rwele ka magetla a gagwe mo nakong ena Kristete ya tlang gore swela o lebile mo pele ga boele ko morago Kristete ya tlang gore swela Elohi lama sabagathani mme nna le wena a re ba sefapano re reng Elohi gobane Modimo o re o rapelang o tla re araba